Ni video.
nk'umuhanuzi babura amatari mugo ngo bakubasubiriranye n'aya mateka nk'umuntu yakuriye ngaha ntara ya Mwaro ahantu abantu kuko kera amahoro n'amagara barabana rero imbere yuko ntangura kuganirira abantu kenshi namara bacira umugani aba yakuze irajya kumva icyo usigura aho bavuga bati utakaranga ukaba utayakabanga ugatorana akaranga ngo abakuze barumva icyo ugomba kuvuga nuko rero aha turi rero ni kugasoma ka Mwaro wabo w'Imana mutibega ni kubera iki bahita kugasoma ka Mwaro bacavuga ngo wabo w'Imana ibyo byose icyo bihuriye ko nakahise k'igihugu cyacu mu bijyanye n'imyemerere ndetse no mu bijyanye n'umwami wa mbere murazi ko umwami wa mbere bamuha amamuko atandukanye ibyo ngira ngo kumbure bwe mukiri bato nibabigisha muri kahise ndagira babwire muzomenye igituma bamuha amamuko atandukanye mu Gifaransa bavuga les origines diverses sibyo ni kubera bagomba kwerekana ko atari umuntu asanzwe umuntu asanzwe ko niyo bari umuntu asanzwe amango zo gutwara abandi bituma abavuga ko umwami wa mbere ngo yoba yaje ava mu Rwanda afite Kanyaru inzoka yatanga imvura akekera mu kibanza cy'inzoka atangura gutanga imvura sibyo hari abandi bavuga ko babonye ataye uwo muntu agira ibintu bidasanzwe baramwimika umwami hari abandi bavuga yuko bamusanze mu ishyamba uyicaye ku ntambwe yatera ubwoba abanyagihugu hanyuma arayica agiye kuyica ati wa muntu ntasanzwe nawe nyine baramwimika abandi bavuga yuko bamusanze mu mugina asohoka mu mugina afise agasaho kari mu imbuto zose z'igihugu uwo n'ubimigisha baramwimika hari abandi bavuga yuko yoba yaja ava ibuha aho yabapaye inasenge hamwe igihugu cyari mu ngorane nyene bavuga bati abapfumu baca baje kurondera uza gukiza Burundi noneho baca baramuzana ngo ajya busari ni maragaraza ariko araza avuye muri hariya ibuha agashuri kiwe carakica urusato agakura ku rushato acarushyira hejuru y'umugina munsi hari inzoka bita inkomo iri kiraduga igase ku mutwe acyatangura rero rwamo bati umuntu nasanzwe bamugira umwana mugabo rero mutimbega niko iri kwaje kutubwira mama ni uko hariho ayandi mama ukavuga yuko yakorotse ava mu ijuru azananye na kiranga gaca korokera ku ngara ni muri mutumba umwe uri muri komine Kayoba umwami nawe acagenda hariya azamukeye uranga hariya kumigwa ibwami sibyo rero kiranga bavuga ko yahisemo kuza koga amaze agasoma ka Mwaro niyo yamaze koga sibyo nicyo gituma rero nagombye kubereka amamuko y'umwami batandukanye kugira nze gushika kuri yamamuko avuga ko gabaye gushwa no twavuga uvuga yuko amagufa y'umuntu wa kera wa mbere ari muri Afrika hirya muri Tanzania Kenya cyangwa uvuga benshi bavuga yuko ashobora kuba yari waha mu Burundi hanyuma mugo nta mbibe zari zihari akira gupfira hariya kuko uratwara umuntu mazi aguma nta mbibe zari zihari nta kimwe kisigura rero yuko atara rero ngira babwiye yuko burya muri Mwaro-Kibumbu bavuga cyane bazako waha mu Burundi muri Mwaro-Kibumbu none ga mwana wa mama wowe waragiye mu kwiwe barira ntabarumbwira ingene ubuzima bwatanguye gushoboka muri Afrika igihe ubuzima bwashoboka bw'umuntu muri Afrika iburaya ntibwashoboka muri Aziya ntibwashoboka oya ntibwashoboka urava wazujya mukuru wawe ibyo arabizi avare movement sismique murazi ko Europe na Azi cyari gifatanye sibyo kandi climene yari hostile la vie humaine
ubuzima bwashoboka iwacu mugabo hariya ntibwashoboka ico gihe progressivement byarakunze rero none biburaya no muri Aziya abantu barashobora kubaye none wumva Imana yojana umuntu ahantu hadashoboka ni ngaha muri Afrika kandi ni bazikora hamwe kuko bavuze muri Bibiliya muzoreba ziya nzuzi bavuga ziracagatiye Burundi lakini mutari muzi mu Burundi nta mazi namwe dukoresha ava hanze mwari mubizi nta mazi dukoresha mu Burundi ava hanze ayo dukoresha nayo ava hirani aho iwacu mugaye yamaze kuva ino rero abandanya hanze ntihatangura naho mugende mugakaraba ayo mazi mukanywa mugo niwaja muri Kenya ukabikora niwaje Buraya batayakije muri laboratoire ubanje gituma urujivuga ko ari igihugu Imana yitore bamwishima ko muri abantu ko mufise igihugu kidasanzwe iyo ugifise ubutunzi budasanzwe iyo batatuzana mu indimi nyinshi karabarundi twari tubiwe neza twarubika aho batuzaniye mu indimi nyinshi tubwira ko turabahutu bandi turabatutsi bandi ngo turabatwa bijya gusingira n'uko batwa bari incabwenge gose bari aba engineer nibo bari bafise amahinguriro none ko bakora ibigwanisho agakora umwambi bawukurase kubera uburozi bawusize ko wacupfa sivyo bagakora amasuka bagakora imikono bari aba engineer benshi bari inkono bakabumba muradunaje amasahana ava mu Bushinwa Amerika nese nka za nkono bari baciye ubwenge mugabo hari abace babagwanya se no kubera bari kubafata ama image ande ore ama image no babwira hanyuma mutibega mu kubandwa vyagenze bwa mbere hoho ushaka kubandwa yaba yabibwiye abati mu bagajya bandwa ari bishegu na kiranga bakaza iyo mvuze ibishegu kenshi baca batwenga ibishegu no kuvuga sibijya bababwiye oya umuntu yatwe mu yonga ajya babana baca bamwita igishegu hanyuma mu bishegu ubumaze igihe abigihwera sibyo mu bihweba nyuma mu kiranga sibyo nkuko mwebwe mwabatijwe mura aba Kristo ababatijwe muri Kristianisme mura abakristo abagiye mu Kristamu n'abamuzuna umva ni doctrine yari yose umva ndabona ko mu Faransa no kuvuga rero iyo bagira batandukanye muna umva zungurutse ubugose hanyuma inzu akazunguruka inyuma y'inzu ku mpome inyuma bose ngenda ratota uri kari bisigo aho bagiye bambariza imana akinjira mu nzu ku mpome indani mu nzu ratota n'ibishegu akabitota urabona ko bisa irasa n'ibi mukuru bamwe okay hanyuma bashitse bamaze rero kwinjira umva hejeje kuhahumanura kiranga bagaca rero bicara inkono inzoga bakuzuza inkono murayizi bagasukamo inzoga ikuzura bagaca batangura kunywa mugo bamaze kugira iki iyo nkono kwiraba ingondo muratseje no gusiga ingwa yera n'ibishegu byo ko batangura kubandwa ibishegu byose byabaze gute kwiraba ingondo kwisiga ingwa yera cyane mu ruhanga nakwitama nuvuga ko binjiye mu mabanga bacyoroye iyo ngwa nico yasigura we namwe sinzi bire bagira nuko yubuye mu kubatizwaho urumva amaze baca batangura bakavyina banywa babyina batamba bakagera igihe bashika igihe baja imbere ya kiranga
kugira ngo bamutuma bashikire ku Mana. Rero bavuga bati tugusaba bagasaba tunga, bagasaba kubyara, bagasaba amagara meza, n'ibindi twakora twebwe ibyo kubandwa twaragira n'iki guterekera imizimu bati babidukurako n'ubu bavuze guterekera imizimu nta so wawe mubaye Monsieur l'historien rero uvuga byumviye ibyo cyo ndabikura naha yungiye ngaho niho ibyo bintu ndabikura ngiye aho ndicara nkamara umwanya numva ariko mvuga yuko satani ari twamaze imyaka myinshi umva satani vrema ni noa twamaze imyaka myinshi batubwira yuko satani ari ikintu kibezo ariko ni ikintu vrema tugwanya kuko ni ikintu kiri arankontere dote sivyo none satani mukore ko muzungu kisemburize cyo umuzungu afite imishatsi y'abazungu akakayangana niyo image baduha bariko batwere numva irazira yuko ukora ku Yesu mana umuzungu ugabo satani kuyindi badokure rero ni muhinduke mumenye yuko murabirabure kandi mutari satani kuko mwebwe musa n'Imana kuko Imana yaremye umuntu mu gashusho kayo mugayicire mu bwa mbere ndi umwirabure iyo doctrine ko bereka mutayedivu kugira mwereka bati no abazungu kuri kumati kindi kubiranye barako wira basanzwe kuko biri mu zose mutoya kerekana kacibonye kariko karaye mambete ariko taje 18 batacisha mu idirisha Jongani twima twebwe kwa dufise nta mwana bamutegera hasi bashike hasi ya tapaso ya bezubaza bazungu hari sitano tweko ati tubareke twigirire ibyacu ngo dukundane twumve yuko kuko ntabahutu babangwa bonyine atamututsi arimo nuko atabatutsi babangwa bonyine atamuzi arimo kubera iki erega kare noneho umuntu niyiha ivyo by'ubuhutu n'ubututsi kandi iby'ubuhutu n'ubututsi s'amazuru mwabana mukiri bato ndababwira ntego uzoja guta umwanya ngo ariko yiyumvira ivyo by'ubuhutu n'ubututsi naco bimaze n'ibintu abakolonisateur bari kubafashanya n'abamissionnaire nibo babishizeho kuko kare twiyaga wihaye umuryango nimbura umushuru nimbura umuhanzi nimbura umushungu umunyakara avuga uti jewe ndakubwemye yumurashe cyo muteje umukamubwira wacu mwivuga amazina uti jewe umwana w'abashungu w'abahanze w'abashubi urumva nibihaye ibyo bijye byo beshi uvuga ngo umuhutu afana zura ndetse ko umututsi ameze sivyo nimba bare babwiye mu bihanagure mu mutwe sivyo urazi gitu none nk'ubu uye wewe uhagarara indabira uramo automatique Niko muvuga ururimi rumwe. Muvuga ikirundi. Haruvuga igihutu. Muvuga igihutu numve. Ntacyo rigira numve. Abavuga igihutu. Nukuvuga yuko ni mu bisanzwe ibifise ururimi rwayo. Ibifise imigenzo yayo. Les mœurs appropriées à cette ethnie. Sibyo? Rero ivyo iyo bagomba gusaba Imana bibagirire neza mu gihe bari mu ngorane iyo hateye nk'ingwara abantu bagahona mu muryango abo baca babana y'inkuba ikubise abantu baca buno nyene babana y'inkuba ikubise inka baca babana y'inka zahonye mu muryango hateye ingwara inka zigahona baca babana ukuvuga babangwe kubera bari mu ngorane kugira basaba Imana ibafashe za ngorane bazivemo sibyo ikindi cyatuma babarwa nigihe bashaka gushimira Imana kubera yabagiriye neza n'umuntu yari yabuze ibyara aravyaye baca babana umukobwa agiraje kubaka ugwiwe yabwirizwa ku bantu umuhungu agira yubaka ugwiwe yabwirizwa ko ari nk'igishino cyangwa ikirusiya cyangwa igifaransa mugabo ijambo Imana ni kirundi
nukuvuga yuko n'abasogokuru n'abasogokuru bari bazi Imana umuzungu aje kutubwira Imana gutwa balante Merana rege ni muzima Nero yapfuye ubu rero bishasha bazanye ndabona mwese babaskuta abandi n'abagide nta kibazo cyo muntu wanjye sinamukora none amwemera atuduriye tukanje ikira Imana yacu gukuru kandi nangirira neza bora bose baje tugatanga sokiyefo none uyu mwana byara gushatsa kimwe abahungu y'ubusaka par exemple uyu genda byita ubusaka ko basukuru mu gushatsa baragira imishatsi myinshi sibyo imishatsi myinshi nyene bijya mwe mutamwite aho bwari ubusaka naho nyine kwari gushatsa ubigize no munsi bamwita Mwaro kugira ngo uje bakumete au bas de la société reka mfata tumaze ko ibyo bihebe ugira ibyabo byabiri bavuga barongora abantu bijya saba mwese bukombe umukobwa akarongora n'umukobwa oya rero muzobyari umuhungu akarongora n'umuhungu voilà reka rero ko boss baje
tuzi ko tugira tugire turuhuka turyama turondera ibyo ako twere tugiye ni Sonia yibuka amakaburi Sonia yibuka amakaburi kuyangana amakaburi Bafasha nandi wamubwira bishe tunataratiye kusaka ora tundabe yoreya nora dondole kam dondole Hey mama moki faransa
Vingi na michezo.
wow. Nimwicare hasi. Oya, ntimwicara hasi baravuga. Nimwicare ni bon. Fata ngaha imbere reka ni. Ndacyari muto kandi aho nciye hamwe ndahashye nshaka turera
shoboye kuri navuze oya nawutubyemera naza kuzakugera zera ndimira hanga reka nkuzire ibanga nta buzima buhari imitima ntigihari ahari imirongo umunezero hafi shari ndabika gasabye kukigira ibigeni ntihagiye sareka satana washiwe igiye kuyagira n'abampanze iri kuyagifutse mu batanze bahishe nibana baye batanze z'ubukora ugifutse nibonera yake